Icyizere cy'uko intambara ishyamiranyije igisirikare cya AFC M23 n'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo izarangira muri iyi minsi gikomeje kugenda kiyoyoka. Ibiganiro by'amahoro byaberaga muri Qatar ntacyo byagezeho. Intumwa z'impande zombi zaratashye. Buri ruhande ruracyakora ibishoboka byose ngo rwerekeze intsinzi ku ruhande rwarwo. Leta ya Kongo uhereye kuri Perezida Tshisekedi ashyize imbaraga cyane mu kunga ubumwe no gukorana na Martin Fayulu bahoze badacana uwaka mu cyo bise urugamba rwo guhangana na AFC M23, ihuriro rifatanyije n'umwanzi wabo w'igihe kirekire Joseph Kabila. Ku rundi ruhande AFC M23 igenzura ibice binini bya Kivu ya ruguru ndetse na Kivu y'epfo imiragerageza guha abaturage ibikenewe byose mu rwego rwo kugaragaza ubushobozi no kwereka amahanga ko ubutegetsi bwayo butandukanye n'ubwa Kinshasa. Ni byinshi birimo gukorwa, ariko igikomeye nuko ibijyanye n'amasezerano yo guhagarika intambara maze umuti w'ikibazo ugashakishwa biciye mu biganiro by'amahoro bisa naho bitagikunze, ahubwo birasa naho intambara igiye kongera gukomera. Urushije undi imbaraga akamutsinda. Birasa naho ipaji nshya y'intambara igiye gutangira. Reka tuvuge kuri ibi bintu. Intumwa za leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'iz'uruhande rw'inyeshyamba za M23 zamaze kuvidoha muri Qatar muri iki cyumweru. Nta ntambwe nini yatewe mu biganiro byo kugerageza kugera ku mahoro, nk'uko umwe mu babyitabiriye utaravuzwa amazina yabibwiye BBC ku wa kane. Mu kwezi kwa kane impande zombi zari zasohoye amatangazo avuga ko zifuza guhagarika imirwano no kugera ku mahoro biciye mu biganiro. Leta ya Qatar hamwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bashyize imbaraga mu guhuza impande zombi mu kugerageza kugera ku mahoro. I Doha ku murwa mukuru wa Qatar, intumwa z'impande zombi zahageze mu ntangiriro z'ukwezi kwa gatanu ngo zitangire ibiganiro byagombaga kumara iminsi 5, ariko bamaze igera kuri 30. Umwe mu babyitabiriye ku ruhande rwa M23 yabwiye BBC ko impande zombi zakomeje kunanirana kubera ko buri ruhande rwatsimbaraye ku byo rusaba. Ati nta ntambwe nini yatewe. Uyu yavuze ko Kinshasa isaba M23 kurekura imijyi ya Bukavu na Goma n'ibindi bice bafashe kugira ngo iby'umutwe usaba babyumve. Ibyo avuga ko badakozwa. Ibiro ntaramakuru by'Abongereza Reuters bivuga ko Qatar yahaye impande zombi inyandiko y'ibanze y'amasezerano y'amahoro, igasaba intumwa za Doha kujya kuvugana n'abakuru bazo kuri iyo nyandiko mbere yuko zongera kugaruka mu biganiro. Uyu witabiriye ibyo biganiro avuga ko i Doha inama zahuje impande zombi imbona nkubone ari nke. Izindi ngo zahuzaga intumwa za Qatar na buri ruhande ukwarwo. Uyu avuga ko iyo nyandiko y'amahoro imaze igihe iganirwaho i Doha, ariko impande zombi zananiwe kuyumvikanaho. Umuhate wa Doha ugeze hano mu gihe umuhate wa Washington urimo guhuza u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ushyigikiwe n'umuryango w'ubumwe bwa Afurika, byitezwe ko impande zombi zishobora gusinya amasezerano y'amahoro muri iyi mpeshyi. Leta ya Qatar iherutse gushyikiriza ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'ihuriro AFC M23 umushinga w'amasezerano y'amahoro kugira ngo niba impande zombi ziwemeranyaho zizawushyireho umukono. Ibiro ntaramakuru Reuters byavuze ko bamwe mu bahagarariye impande zombi bavuye muri Qatar aho bari bamaze igihe kirenga ukwezi, ibica amarenga ku rugendo rugana ku masezerano y'amahoro rukiri rurerure. Ibi biganiro byabaye kuva mu ntangiriro z'ukwezi kwa gatanu muri uyu mwaka. Byari byihariye kubera ko impande zombi zaganiriye ku mpamvu muzi z'umutekano muke mu burasirazuba bwa Kongo zatumye abarwanyi ba AFC M23 bafata intwaro. Amakuru ava mu burasirazuba bwa Kongo avuga ko abahagarariye AFC M23 bayobowe n'umunyamabanga uhoraho Benjamin Mbonimpa basubiye i Goma mu ntangiriro z'icyumweru nyuma yo kubisabwa n'ubuyobozi bwabo. Nta kintu intumwa z'impande zombi zashoboraga gukora ku mushinga w'amasezerano y'amahoro wateguwe na Qatar kubera ko zizabanza kuganiraho n'abayobozi bazo bakabona kwemeza niba basubukura ibiganiro. Qatar yateganyaga ko ibyo biganiro bigenda neza. Impande zombi zari kugirana amasezerano y'amahoro ku itariki ya 10 y'ukwa gatanu, ariko ntabwo zemeranyije ku ngingo zikubiye muri uyu mushinga. Byabaye ngombwa ko intumwa zigumayo zikomeza kuganira. Umwe mu bayobozi ba AFC M23 yagaragaje ko uruhande rwabo rutishimiye umushinga wateguwe na Qatar kubera ko bogamiye cyane ku byifuzo bya leta ya Kongo. Ati ntabwo uyu mushinga ari uwa vuba, hashize igihe kirenga ukwezi utavugururwa. Ntabwo harimo ibyo twasabye kandi wibanda cyane ku byifuzo bya Kinshasa. Qatar yatangiye guhuza leta ya Kongo na AFC M23 mu kwezi kwa gatatu.
impande zombi zemeranyije guhagarika imirwano kugira ngo ibiganiro bibe mu mwuka mwiza, ariko ntizumvikana ku ngamba zubaka icyizere hagati yazo. Mu ngamba zubaka icyizere, AFC M23 yavuye mu mujyi wa Walikale no mu bindi bice bihana imbibi mu ntangiriro z'ukwezi kwa kane, ariko ibindi birindiro byayo bikomeza kugabwaho ibitero n'imitwe ya Wazalendo ishyigikiwe na leta ya Kongo. Imirwano irasubukura. AFC M23 yasabye leta ya Kongo ko nayo yafungura abantu 700 bakekwaho gukorana nayo cyangwa se kuba abanyamuryango bayo. Aho kubafungura, leta ya Kongo yafunguye 5, iri huriro rivuga ko batari ku rutonde rwatanzwe. Ku rundi ruhande, abasesenguzi bavuga ko umuhate wa Washington ahanini ushingiye ku kuba Amerika ishaka inyungu mu bucukuzi n'ubucuruzi bw'amabuye y'agaciro ya Kongo. Mu kwezi gushize, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda buri ruhande rwahaye Leta Zunze Ubumwe za Amerika inyandiko zikubiyemo ibyo bifuza kuba biri mu masezerano y'amahoro hagati y'ubutegetsi bw'ibi bihugu, ibyo Masad Boulos, umujyanama wa Donald Trump kuri Afurika, yise intambwe ikomeye. Byitezwe ko uruhande rwa Amerika ruzahura n'impande zombi zikumvikana ku byifuzwa na buri ruhande mbere y'uko Perezida w'u Rwanda n'uwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bajya i Washington gusinya amasezerano y'amahoro nk'uko ubutegetsi bwa Donald Trump bwabitangaje. Washington yavuze ko izi mpande zombi nizigera ku masezerano y'amahoro hazakurikiraho ishoramari rya miliyari z'amadolari rya kompanyi z'abanyamerika mu bucukuzi n'ubucuruzi bw'amabuye y'agaciro muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda. Ntabwo bizwi neza ibyo impande zombi zisaba muri uyu muhate wa Washington, ariko Amerika mbere yavuze ko impungenge za buri ruhande zisanzwe ahanini z'uko leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo isaba ko u Rwanda ruvana ingabo zarwo muri Kongo, mu gihe u Rwanda narwo rusaba isenywa ry'umutwe wa FDLR, zigomba kurebwaho no kubahirizwa muri ayo masezerano y'amahoro. Hagati aho, umuryango w'ubumwe bwa Afurika nawo ukomeje kugerageza umuhate wawo biciye kuri Perezida Faure Nyasimbe wa Togo wagenwe nk'umuhuza. Muri iki cyumweru yahuye na Madame Bintou Keita, umukuru wa MONUSCO, nyuma y'uko ahuye na Martin Fayulu utavuga rumwe n'ubutegetsi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hamwe n'itsinda ry'abanyamadini. Uyu Martin Fayulu uyu munsi arimo araba inshuti ya Perezida Tshisekedi. Muri uwo muhate wo gushaka amahoro kandi, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Togo kuwa gatatu yari Kinshasa, nanone aganira na Perezida Tshisekedi. Ku rundi ruhande, Corneille Nangaa uyobora ihuriro AFC M23 rirwanya ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yagaragaje ko Perezida Tshisekedi adashobora kumva binyuze mu nzira y'ubworoherane. Mu kiganiro igiranye na Dr Alex Destex wabaye senateur mu Bubiligi, Bwana Nangaa yagaragaje ko AFC M23 yizera gahunda ya Qatar n'izindi zigamije kuzana amahoro, kubera ko ikibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa Kongo ngo ntabwo kizahagarikwa n'intambara. Nangaa yavuze ko ikibazo ibiganiro bya Qatar birimo guhura nacyo ari uko Perezida Tshisekedi watabiha agaciro, kubera ko akomeje kwitegura kugaba ibitero kuri AFC M23. Ati Tshisekedi yumva gusa ururimi rw'imbaraga, nta mahoro ashaka. Turabizi ko ashaka kudutera, yanatangiye kudutera. Ati turabizi ko adafata gahunda ya Doha nk'amahitamo. Kuva ubwo AFC M23 yafataga Goma na Bukavu, leta ya Kongo yafunze banki zikorera muri iyi migi mu rwego rwo guhima abarwanyi b'iri huriro. Gusa Corneille Nangaa yagaragaje ko abaturage ari biki cyemezo cyagizeho ingaruka zikomeye. Nangaa kandi yagaragaje ko Tshisekedi agira irondamoko n'irondakarere, kubera ko iyo AFC M23 iba yarafashe ibice byo mu ntara ya Kasai uyu mukuru w'igihugu akomokamo, ngo banki zaho ntabwo zari gufungwa. Ati Tshisekedi arimo guhana abaturage bo mu burasirazuba, yafunze amafaranga muri banki, ntabwo yari kubikora iyo haba ari muri Kasai. Corneille Nangaa yashimangiye ko AFC M23 ishaka guhindura imiyoborere ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ikubaka ubumwe n'ubwiyunge mu banyekongo, igisirikare cy'iki gihugu cyasenywe n'ubutegetsi bwa Tshisekedi, ndetse n'umubano mwiza n'ibihugu bituranye. Mu bisa no gushyira mu bikorwa ibyo Nangaa avuga, iri huriro ririmo kugerageza gusubiza ubuzima n'ibikenerwa by'ibanze abaturage bari mu bice rigenzura. Ni muri uwo murongo, muri iki cyumweru abanyeshuri 42,000 biga mu bice bigenzurwa n'ihuriro AFC M23 mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo bakoze ibizamini byateguwe na leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibi bizamini byatangiye ku itariki ya 2 y'ukwa gatandatu,
birimo kugenzurwa n'abayobozi bo mu rwego rw'uburezi boherejwe na leta ya Kongo. Abanyeshuri bakarindirwa umutekano n'abarwanyi ba AFC M23. Bamwe muri aba banyeshuri bavuze ko umutekano wabo ngo uhagaze neza kubera ko barinzwe n'abarwanyi ba AFC M23. Bagaragaza ko nta kibabangamira, nta rusaku, ngo byose birimo kugenda neza. Ubuyobozi bushinzwe uburezi muri Kivu y'Amajyepfo nabwo bwasobanuriye ibiro ntaramakuru Reuters ko ibizamini birimo gukorwa byaturutse mu murwa mukuru Kinshasa. Umuyobozi ushinzwe uburezi muri iyi ntara yitwa Jean-Marie Moyesi ati turi mu bagiye Kinshasa kubizana kubera ubufatanye bw'amatsinda yacu n'abafatanyabikorwa abo muri site 111 bose barabibonye. Umuyobozi wungirije wa AFC M23 Bwana Bisimwa Bertrand yavuze ko ihuriro ryemerera leta ya Kongo gukoresha ibizamini bya leta abanyeshuri biga aho rigenzura kubera ko impande zombi ziharanira inyungu z'aba bana. Ati kuba turi mu burasirazuba bw'igihugu ntabwo bitugira ikindi gihugu. Uburezi bw'abana bacu ntaho buhuriye na politike, ukwiye kurindwa politike kubera ko twese duharanira inyungu n'imibereho myiza y'abana bacu. Abayobozi bashinzwe uburezi basobanuye ko ibi bizamini bizarangira hagati mu kwezi kwa gatandatu. Abanyeshuri 2,000 bakaba aribo batabyitabiriye. Gusa nubwo ibyo bikorwa, ubutegetsi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bwarakajwe n'abahagarariye urwego rw'akarere ka Afurika y'ibiyaga binini rushinzwe kugenzura umutekano wo ku mipaka. Baganiriye n'abayobozi ba AFC M23. Ni ku itariki ya 2 y'ukwa gatandatu ubwo umuyobozi w'uru rwego Lucky Chorwe n'abandi bakorera muri uru rwego basuye ubuyobozi bwa AFC M23 ku rwego rw'intara ya Kivu y'Amajyaruguru baganira ku mahoro n'umutekano. Muri ibyo biganiro, guverineri w'iyi ntara Bati Erasto Musanga yijeje uru rwego ubufatanye mu kubungabunga amahoro n'umutekano mu bice bigenzurwa na AFC M23. Chorwe ati mbere na mbere ndagira ngo nshimire guverineri wa Kivu y'Amajyaruguru, nazanye n'itsinda ryanjye kugira ngo tuganire. Ati ndashimira AFC M23 kuba yaraduhaye amahirwe yo guhura nabo, ati tukaba twaraganiriye nk'abavandimwe ku bibazo bitandukanye bibangamiye intara. Uyu muyobozi yasobanuye ko ibyajyanye uru rwego muri Kivu y'Amajyaruguru ari ukugenzura uko umutekano uhagaze nk'uko biri mu nshingano zarwo, bityo ko nta kibazo kibirimo. Ambasade ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu Burundi ku itariki ya 3 y'ukwezi kwa gatandatu yandikiye umunyamabanga mukuru w'inama mpuzamahanga y'akarere k'ibiyaga binini ICGLR ibaruwa yamagana urugendo rw'iri tsinda muri Kivu y'Amajyaruguru. Iyi ambasade yasobanuye ko AFC M23 yahungabanije umutekano wa Kivu y'Amajyaruguru, bityo ko iri tsinda ngo ryagiye gushyigikira ihuriro bihabanye n'amahame y'umuryango wa Afurika yunze ubumwe n'indi miryango iharanira amahoro. Yasabye umunyamabanga mukuru wa ICGLR kugaragaza uruhande bashyigikiye hagati ya leta ya Kongo na AFC M23 igenzura ibice byinshi muri Kivu ya ruguru n'iyepfo. Mu gihe leta yikoma baganira na AFC M23, Fayulu Martin we arasa naho ari wo murongo afite kubera ko uyu Fayulu usanzwe ari umunyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yahuye na Perezida Tshisekedi amusaba kuganira n'abahagarariye Kiliziya Gatolika n'itorero ry'Abangirikani. Fayulu yasanze Tshisekedi mu biro bye ku itariki ya 5 y'ukwa gatandatu nk'uko yaraherutse kubiteguza, baganira ku buryo bakwifatanya mu kurwanya ibibazo bibangamiye Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, cyane cyane intambara yo mu burasirazuba. Guhura kw'aba banyapolitike bombi babanye mu ihuriro Lamuka rirwanya ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo byaratunguranye kubera ko basanzwe badacana uwaka, biturutse ku kudahuza ku byavuye mu matora y'umukuru w'igihugu yo mu 2018. Fayulu n'ubu ngubu aracyashimangira ko ari we watsinze aya matora kandi ko ari we perezida watowe n'abanyekongo nubwo Tshisekedi amaze imyaka 7 ku butegetsi. Ubwo Fayulu wari uherekejwe n'abayobozi bo mu ishyaka SID yinjiraga mu biro by'umukuru w'igihugu, yahoberanye na Tshisekedi nk'ikimenyetso cy'ubwiyunge mbere yuko batangira ikiganiro cyo gusasa inzobe. Nyuma y'amasaha 2 aganira na Tshisekedi, Fayulu yasobanuriye abanyamakuru ko yabwiye umukuru w'igihugu ko bakeneye guhurira mu biganiro bihuza bene igihugu kandi ko umuntu utazabyitabira atazabakunda Kongo. Ati igihugu kiri mu bibazo bikomeye cyane, twaratewe impande zose, dukeneye kunga ubumwe ku rwego rw'igihugu. Naje kumubwira ko nta bisubizo byinshi dufite, dukeneye guhurira mu biganiro by'abene igihugu kandi umuntu utazaza muri ibyo biganiro ntazabakunda igihugu.
inama y'abepiskopi gatolika muri Kongo Senko n'iyangirikani SSC mu ntangiriro z'umwaka wa 2025 zatangije gahunda ihuriweho igamije guhuza abanyekongo bose kugira ngo bafatanye mu gushaka ibisubizo by'ibibazo bibangamiye igihugu. Senko na SSC baganiriye n'ababa mu gihugu, ababa mu mahanga ndetse n'abayobozi b'ihuriro AFC M23 rirwanya ubutegetsi bwa Kongo, bishimangira ko kugira ngo ibisubizo biboneke bisaba ko hatagira umunyekongo uhezwa. Fayulu yagaragaje ko yifuza ko Senko na SSC bayobora ibiganiro by'abene igihugu, asaba Tshisekedi guhura n'abahagarariye aya madini. Ati namusabye gukora ibishoboka byose agahura n'umuyobozi wa Senko na SSC kugira ngo baganire kuri gahunda batangije. Ubwo Fayulu yatangazaga ko ashaka guhura na Tshisekedi, hari amakuru yahwihwishwe ko ashaka kuyobora guverinoma nshya ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Gusa yabwiye abanyamakuru ati ibyo ntibyaba hataraba ibiganiro. Muri make ntiyabihakanye. Imbarutso y'ibi biganiro n'uruzinduko Joseph Kabila wayoboye Repubulika ya Demokarasi ya Kongo arimo kugirira muri Goma kuva mu kwezi gushize. Akomeje kuganira nabo mu byiciro bitandukanye ku buryo amahoro yaboneka mu gihugu cyabo. Ibyo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo birasa naho n'ubu nta uzaho byerekeza.